Danes smo pa za eno lepšem kraju, no, ko so bila včeraj zasidrana. Mirno je, tudi sonce malo, tako da super. Jutri se bo pa verjetno premaknila na drugo stran otoka, da bo imela še sončni zahod. Tako da sem pa priplaval do Motuja, si bom pa tale malo razgledal. Včeraj nisem mogla iti, ker je bilo polno ljudi tukaj, ne turistične. Danes je pa čisto prazen, drugače pa to privat otok. Treba paziti, padajo kokosi spale. Če ti pade na glavo, te lahko tudi ubije. Tak lep, majhen otok, lepo čist se vidi, da je za turiste. Ne vidimo, kam lahko grem. Kakšni zanimivi drevesi. Palme. Je pa se lepo pograbljeno po tleh, tako da ni teh listov, plodov, ki padajo dol. Tukaj imajo pa bolj za piknike, vidim. Imajo tudi mize. Tukaj imajo za žar, peč. Ribiška mreža. Me zanima, koliko časa tole zdrži. Razen če umetno ni. Kakšen lep bife. Sem prazen je, tam so stopnice, so da gor, kak so poležalniki. Gospa, kakšen koktel bi? Hawaii, tropik. Pina colada bi pasalo. Pina colada. Imamo samo sladoled pina colada. Evo, sama smo na otoku. Oziroma Motu, to ni otok, ne? In odjadrala sva naprej. Zdaj v glavno tle skozi Sobotoku, samo na drug konc. Moja mama je 15 mil, več ni. Danes kar malo piha za jadrat, sem sva dala zdaj jadro skupaj, ker gremo direkt v veter. Moja tam od zadaj, ker bomo šla naprej jadrala. Drugače pa tole vse, te otočki, to so motusi. Vem, da na vseh motusih so neke kolibe, gor v bistvu vse poseljeno. Večinoma teh motusov je privatnih, tako da ne smeš gor. Pa tudi zraven ne moreš priti, ker se ne da sidrati, ker je pregloboka voda ali pa preniska. To je pa pač otok. Kot vidim, je pa sem zelen, ni nič na njemu, se pravi, živijo sem tukaj ob obali. To je to. Danes je prišel pa tisti dan v tednu, ko jeva meso. To me čakam. Pa Pariž, ne? Ja. Pa zelje. Malo pred ciljem sva se ustavila. Sva malo tukaj boje. Tukaj je farma teh biserov. Tako da bomo šla pogledat. Piše, da je free visit, duty free. Pravo šla pogledat. Pa še boje imajo super, ker je nevihta prihaja. Tam je drugače točno v tem črnem vlaku, Bora se sploh ne vidi, tako da je kar
pada. Tamle sva zasidrala na bojo, oziroma vezala se na bojo. Evo, tukaj imajo pa, to je farma, ostrig, se pravi tukaj noter jih potem dobijo. Evo, tukaj jih pa čistijo. Jih očitno skupaj dajo, pa v vodo. We saw this guy who inserted the Paris. Yes. And then we see. No, we can. Okay. So first visit your home. First visit, yes. Okay. So the name for the mother of pearl is the Pintana. Yeah, it's a long name. long Long name. name. Why? Because we produce a rainbow colorful pearl. Okay. When you make the first one, we sacrifice one oyster. And you can see over there. Okay. Tukaj ima tole vstav noter in potem rata biser. Maternica, ne? Odpre. Evo, noter vstav, potem pa se dela obloga. And for 18 months, there is this one. After V 18 letu pa months pol later, rata tak. it's finished, we put only the marble, not the piece of Yeah, flesh. yeah. After 12 months, we have You the have- second bird. Same, 12. And you repeat this. Four We times. reproduce, yeah. Yeah. 4 times the oyster make the pearl. Huh? Yeah. If you, What? for example, we don't the marble inside, just the piece of flesh we make the natural pearl, the cage. Why is this not... Just the piece of flesh. Huh? This is just Not a the piece of marble. flesh. Not the marble, huh? okay. Okay. This is the material for the marble. It's made for the Mississippi River, the shell. Mississippi Yeah. River. And the Chinese people will cut the shell and Yeah. make this. I made this. Oh, interesting. Every different Lepa. size, surface, shine, the shape. This is my color, so I love. Yeah. Tukaj imajo, tukaj imajo drugače pa prodajalno. Okay. Oh, very You can nice. look around, especially what we want to try. You can. Okay. Tu so pa te zdaj nove. Two colors. V bistvu to noter je sredica, pa se pa okol naredi, pa oni tudi zrežejo ven zbrusi, zato so pač dve barve. Tu je pa mašina za brusati. Je pa lepa, ne? Zdaj je spustila cena 250 evrov za tole. Za eno perlo 250 €. Za eno perlo, ja. Prodajo samo perlo. Tole za nami je sidrišče, ki so bila in pa Bora. Zdaj so šla pa tale samo na kopno v trgovino, da malo predali za gumenjak, ki kar piha tudi tamle vmes po kanalu. Zdaj se pa samo umikam tele ladji, ki odhaja, je robo pripeljala. Grem tamle. Italija je že v gumenjaku tamle na obali. Tako da grem zdaj iskat in gremo nazaj tam, ko so bila. Ladja odhaja, Italija pa prišla.
pa malo v Coral Garden pogledati. Tudi tukaj med tem večjim motujem in tem malem. So bila že včeraj, tako da so videli, kako izgleda. Zdaj gremo pa še enkrat, ki je lepe svetlobe. Včeraj ni bilo sonca. Barve, pa so barve, a? Sicer je tako, tle je čisto plitva voda, zato so to take barve. Tle je 1 meter globine, tako da lahko hodiš. Tako skočila not. Ja, sem poškodoval. Poglej to. Gledajte ta prizor, a? Jaz pa prijetno, hiško. Maš, ja. Cenejšo predvsem. Ajde, vrži sidro. Kakšna je voda? Topla. Kaj imamo pa tukaj pod vodo? Takole 2 kokosa, vsak enega malo v roki. Zdaj pa letiva nazaj, ker so na pal komarji. Čisto črni Natalija. Ne, 2 kokos, lupa, tukaj pa morski pes plava. Bojne rane. To so pa najne nove banane za na pot proti Tongi in Fidžiju. So jih kar tlele na bum obesla zaenkrat, da se gli gunca od valov. Nekam jih morava navezati, da se ne bodo tolkle, pa bo dobro. Jih je pa kar nekaj.
So šla spet v Coral Garden. Kot ste videli, so videla eno veliko hobotnico tudi, jellyfish, morskega psa danes še ne. Skata so tudi videla danes, Boro so videla. Zdaj pa nazaj na jadrnico malo počin, so na par uric tukaj. Jutek se pa odpravila potem naprej. Si šla pa ogledati še talele otok, ki so skozi Sidrano tukaj. Sicer tukaj nekaj piše, ampak glede na to, da me da slovensko govoriva, ne vejo, kaj je to, tako greva vseeno naprej. Glavno ta otok ima še svoje jezero, tukaj v sredini. Lep tak otoček, sem že z dronom viden, da je. So šla pa še pogledat. Mogla so se kar našpricati proti komarjem, ker je veliko komarjev, posebno zdaj v večernih urah. Globoka voda, nekje not. Več po moje to je slana voda, kakor vidim je umazana, neke ribce so noter. Se pravi ni za iti noter, čisto zelena. Kakšne luknje imajo. Kar ne, precej evo, cela noga gre not. To so v bistvu luknje od rakov, tudi cel kokos. Tako da v teh luknjah noter so raki, zelo veliki. Ravno en krog naredila, da vidva, kako imajo, pa kako izgleda na privat otoku, oziroma motu, ne. To za njih niso otoki, ampak motuji. In se ne šteje kot otok. Tahafa. Tle je vse na a. Sem veliko ajo dodaš. Taha. Kaj je že tam bilo pri letališču? Fa. 4 ali 5 ajo. Ja, lahko. Ko greva pa na Love Island. To je tisto otoček v obliki srčka, so ga naredili. Ni naraven, ni umetno narejen. Ja, ni kaj, ne. Lepo je, lepo. Ampak ne za naš žep. Ampak sem bolj zadovoljen tamle na Sidru. Še vedno lahko pridem na tole lokacijo. Ti, ki pa so tukaj, so pa samo par dni. Takole se striževa, sedim na kamnu, da so šla z otoka malo dol, ker je polno komarjev tam. Pogled, kot vidite, imam pa na Boro.
Tazga striženja verjetno nima vsak. Yeah.